Ilocano Love Drama Stories. Grabe eng, gimawan pa'y laeng ni Ronald. Ay, iso nga ron ti parikot tatang. Ngamin, kanayon amalada o sumangpet. Kan kanayon anapudot ti ulo na. Dahita nga rod, tinapaliiw ko kinkwan ah. Hawang at dakas nga aramida ka. Ket, apay nga rod akas jaynan. Diyak man na mo. No pagdamaga, iba ka na nabambanog kan kayat ng timaturog. Saan tayo pa'y na makasangsang amangan? Dalakit din na dagsan aparikot na. Siguro. Masapol nga agsarita kayo anasayaat. Damagam no anya ti parikot na. Ay, ti dakas na pa'y. Makabula na din ang ted iti sweldo na. Anya, pangipanan na nga rod iti sweldo na. No damagak, imbayad na kano iti utang na. Kan, di na kaya't adagdamagak. Sus, anya kit daytan. Asawa na ka? Iso masapol lang amam ah. Kumaa. Ultimo ti anak may pagpupudutan na no kas diyang agsangit-sangit. Anya garod ita ti ammo ti ubeng. Awan pa'y mo't nakam na. Amok pa yan. Saan ko amaw-awatan tatang? Nakapasyar ka mo tabalayan. Ay, sumrek ka. Ay, ang yaman ak, abalayan. Agtugaw ka ta, agpaysagana ak iti mabalinta pag merienda. Saan kan nga agtaktak, abalayan? Kalkalpas ko lang iti balay itay. Sige. Anya ka diti may paay ko. Napatigsakit iti gagaram. Ay, napatag talaga, abalayan. Maipapan ka dagiti anak na. Ada ka di parikot kadakwada. Ada nga raw, ngamin, saan ko amawatan di anak taan ni Ronald? Ne, apay. Kastoy matan ti mapaspasamak, abalayan. Anya, kasta ter aramidan na. Wain, abalayan. Numabalain, saan ko kumaakayat nga dati saan da pagkinaawatan? Tanay, adan anak da. Nabayaga saan nga imay ditoy. Anya? Saan ko amalagipan no kaano day dinaudi ay na ditoy. Kitno, ibagbaga na adito'y amat maturaw. Anya? Kas iti na minsan, nagsupyat da, tanala daw manan asimangpet, ken nakainumpay. Kamsaan ko nga ambaw, no anya ti nang rugyan ti ririda, ket nagdardaras matlaang apimanaw. Anya? Idi damagan ni Aime no sa dino pailat papananda, impukaw na, nga imbaga na nga umay la maturogan ditoy. Ne, madiday ta. Dito'y tiim pambar na. Saan man nga umay matmaturog dito'y? No umay man, apagbiit laang. Ay, daitan, isaan ko nga amo ah. Sa anak ko man nga umay, ta saan na kayat ni Aime, kayat ko laang amaornos ko ma. Pagrebangan ta dayta, balayan. Kahit may sapay amaday, makabulan saan, wano nasursurokan adi kano nang yawat iti sweldo na. Ket san met nga rod makatrabaho pay ni Aime, ta nabiit pay laan naganak. Ay, naglokon. Malabalayan. Kasaritak to no may daw as dito'y. Ay, Saan ka ngagdanag? Ngala, umayak to met ijay balayo, ta sarong kaarak dagiti agina. ay, pasensyakan, anak. Nasken ngamin amaamuan ni abalayan ti aramidan ti anak na. Taisot mang patigmaan kenkwana. Ngam na dapat nakabalin na. Uray saan na kuman amaamuan. Amangan nod at danton nga agloksaw ni Ronald. Numaamuan na nagpulong tayo ka ni mama. Anya ko ma. Ay sos ay may anak. Basit laangan ti pangikikak iti asawam. Tatang.
Saan madakas iday? Ngam idi masikugkan aging ga itinagpas ngay ka. Andan made anapaliw ko kinkwana. Ngam nagul-uli makaklaeng. Taaging ga iti mabalay. Saan ko akayat ti makibiyang? Tatang, Patpat gen ka anak ko. Siksi ka lang ti anak me iti day dinanang mo. Kakaisuna asaan da ka pinaspasaktan. Ita, sa balikit din atao ti mang pasakit kan ka. Kumusta kayo niya gina? Ay na, nakalan to'y apo. Naghihimasen titurog na. kasana talaga mama. Matmaturog later aramidin na no kasting aldaw. Nga may tirabi sang nagpakaturog. Kasta ti ubing. Iso ano, nakaturog ti tagibi. Maturog matina. Kasana makaturog hak. Nagadu ti aramidin. Sa bagay, talaga kasta. Kunak nga ron. Inton maong puten ti maternity leave ko, agsupli ako ni ti trabaho. Kat, asino nga rudan ti agaywan. Ninto tatangan Nasken ka di pa'y ngagtrabaho ka, katadamot ni Ronald. Ay, dahil nga ron ti parikot mama. Agdwa bulanan asaan anang tad iti sweldo na. Aniya, Naawan may itid ni tatang. Awan matan ti maigatang ko iti agpaay kini baby. Ay, itaman pa yan nasapa ka asim mangpet. Agsarita ta ko ma. Saan ka amawanan? No nalatawak asumangpet. At masaon. No masapak adalata. Kasano, nagdakalan ti nagbalbaliwam. Rogyan nakman adarmaan at Saan ka nakon. dramaan? Kaya't ko lang makapaglinaw ta. Apay anya man ang data. Nabanlugak ta adot inaramid ko yung website. Ore, pagbit lang. Awan na ka din ti panawon. Nabanlugak nga rod! Saan ka kadi makawawat? Talaga nagdakalan ti nagbaliwam. Ultimo pagrebagam iti anak mo, malipatan pa yan. Anya? Mababainak pa yun kinitatang. Isula amin nun. Ha? Saan ka namang mangtad oray maigatang na kumay tigatas si anak mo? Kada ka mat... Amumot nga! Hustonan! Mabisit akmanan! Atay ta! Nakariingan ti anak mo. Gaputi pa nagbugkaw mo. Visit ka kidi nga gina. Kasta ti bagamitan? Sa dino ti pagturturugan. Apay amanong aldawan asaan ka si Mang Sangpat. Matmatoro ka kidi balay. Kasano unget ka nga unget. Sangit at sangit tiwing no sa mga puta. Kasano ang makaturog akwin na makainanak? Kasano nga'y bagam amat maturo ka di balayo kat nabayag ka nun asaan ka anak na panijay? Ah. Anya? Di ka pa man nagulbod. Nagkunaking ka? Ni mama! Imay ditoy, kat nasa una kanyak anabayag ka nun asaan mo asinarungkaran. O anya, agulbod ka pala? nasaya at man, tanasurutam ti dalan mo, ngay may ditoy. Masurunak namin kinaiwi. Imbis na makainan na tao, apahan nakiting. Kasano, nagbalbaliw ka kanon. Ultimo ti para iti anak yo, nalipata mo. Ah, Kansa dino ti pagturturugam, ta ipampambar mo pa'y amat maturog ka ditoy. apay ngaming imbagayo pa'y laking kuwana asa anak mo may ditoy. Sika ti anak ko. Kansa naga po takasta ka kat ayaw na kontar aramidam. Daya? Ano yung adaya? Ado ti imbaga ni abalayan kanyak nga agpapan kan aymi. Hanya da ito'y ngar aramidam, Ronald. Mama. Siya ti mababain iti aramidam. Apa yan nakasta ka? Manipod ka nung masikog kan naganak ti asawam. Kastakan. Adda ka di paglulukwam a babae, Ronald. Awan, yak ma. Ulbudan na kadipay nga inam. Pangaasim, saan mo apasaktan ti asawam? Kang runaan na, agbain ka kumamad iti katugangam. Nagsaya at ta. Ulitag, pangaasim, pasaan kang agar-aramid iti nakababain kang dagas. Ay, amangan no pagbabawi am tumitlaang. Hello, Prix! Kumusta? Okay lang, Nat. Oh, nakapasyar ka man. Kaya't ko na nga makasarita ni Ronald.
Sa dino, tayang na. Nakita kita ay anapan iti karinderya di tabanger ti kalsada. Kasta ka di? Sige nga ron. Mapan ko man kita ni Jai. Bye! Bye! Awan. Talaga na yaw awanon ni Ronald gapo ken Katlia. Ay, kaasimot ni Amy. No kaano pa nga dan anak da. Isumat ti panagloko ni Ronald. Kuna, maturog kayo ti apartment ko. Saan ka nauray? Napana ka balay. Ijay ka da mama, wino kinaidam ti asawa. Kadno ka an anak na pailaan. Saan nga jay kan? Saan man natin ipagbagam? Pagnumat! No kaya't mo agbayag ti relasyon ta. Saan mo nakakaida ti asawam? Anya? Saan ko akayat nga ta kabingay ko? Kayat ko, syaklaan ti ayatam. Katlia. Awan kayam, ay abang ko, juday tita. Ha? Unam nga mingay ka nakitikan man, saan ka nauray. Kaya bigla. Wino, itad ko ito na madamdama. Sigurado ka? Uy, umayak iti apartment mo inton off kun. Oh, ada ka mat Amy. Wen, amok sweldo yo ita. Mababainak namin kan tatang ko. Iso amin ang tiagas-gastos. Ultimo tiagpaay iti anak mi. Ne, saan ka di amang mangtad kan ka ni Ronald iti sweldo na? Saan nga rod? May kadua bulan itan. Anya? Madi siguro nasaysayat no kasaritam ni boss. Ibagam kan kwa na ti problema. Kababain samat. Saan? Karbangam day tata asawa na ka. Ken ada anak yo. Kwa, Umay ka. Kaduan ka. Ibagat kang katipod no. Saan akayat da boss ti kasta? anya? Kasaritam ni boss. Tasi kati mangala iti sweldo ni Ronald. Apaan naglakid din o kasta ti aramidak? Saan nangar aramidan day ta? Taamangan no isot pa kaikatan na, I mean. Kumusta tinapanam? Apayakas kala nalpas nga uaw. Saan ko nadano ni Ronald di opisina da tatang? Nasapa ka no nagpakada, taada ka no napanan na. Anya? Sigurado, awan man ng mayawat na kanyang asweldo na. Ay, anyamot ng tikas nga aramid ti tao nga da pamilya na. Ngam, ada nagsaritaan mi iti boss da. Saan da ka no ngitid kan kwa na ti sweldo na? Tasyakton ti mangala. Mabalay ti kasta? Mabalin, sigurado nga apaanak to. Kan agreklamon to lakit di. Wan, agreklamon to lakit di no kasta ti aramidan da di opisina da. Kan, amangan na'y katundan tumat na. Anya? Sa bali nga minatalagan ti aramidan ni Ronald tatang. At tapag nga da babae na. Awan nga tantim ako nambita. Inted ko ti sibubukal aswildo. Kan dituyak pa'y na matoro. Rabang na lang. Tanong saan? Sumapulak iti sa bali amang tad iti kasapula. Anya? Laglagi pong dayta. Saan na kamang rabrabang? Ado di ta tinakapila tapno amom. Saan mo nga't aramidan day ta? Ada ka di maaramidam? Anya? No kayat mo asaan ka nga isina? Masapul nga itad mo amin akasapula. Sige. Wen. Nasaysaya at siguro no sinaamon ti asawam kat datan ti agdan na. Anya? Oh, saan mo amaaramid timbaga? Papayan ako na sa Teropam, pare. Awan. Andalang ba sita parikot? Parikot mo kan kumari Amy, wano ni Katlia. Ni Katlia? Saan man na day tati pagsaritaan ta? Uwan gayam.
Naibaga ka di kang ka ni Mari Aimee nga imay dito, di malam? Anya, ulit naman. Imay ni Aimee. Tapay ka no. Amo mo na sweldo tayo idi kalman. Ket syempre, awisan na kasiguro ko mga grocery wano anya. Di lakit makaura yan. Saan mo ang mapabasol pare? Ta saan ka kanumatan amang mangta diti sweldo? Anya, ni pagkalaking katikastan. Ang tinasayat, agdiretso ka iti opisina ni boss. Imbaga nagayam kanya kita eh. Ano sumangpat ka kat agdiretso ka iti opisina na. Adtoy. Alam da ito'y basit nga ornong ko. Tamapan ka gumatang ka dagiti kasapulan tayo. Kastamat tan iti agpaaiken baby. Tatang, Mapankan anak. Siya kon ti mangaywan iti apok. nagdakalan ti sakripisyo yung kada kami nga gina. Anya nga rod. Saan mat mabalin abay-bayan kayo Takas jay mat nga awan manaknakam ken pain ti asawam. Saan ko nga mo no apay ang nagbalin mo tinakas jay ni Ronald? Kat no kastoy lang. Amangan no. No, anya. Amangan no mapilitan ng amakisina kan kwanan. Nang Ronald no maamuak nga da babae na. Anya. Saan ko ngayon gaan aduktalan na pudno ti atap ko, tatang? Ket anya nga rod ti aramidom ita. Paliwak na gititignay na. Kat no kasapulan na mapanang agpaliw iti asidig ti opisina da aramidag. Ay, Imposible nga min nga awan madi nga aramid na tatang. Kasi tinakunak. Do abulan ton nga awan yawat na kanyak aswelto na. San kid din na nakadidilaw dayta? ay, mala. Nuwan niya tinamnamaam ang makapasayat ken ka. Aramidam. Kayat ko masulbar adagos da ito eh. Sakbay ang maumpot ti maternity leave ko. At subli akto nga trabaho, tatang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga ka di? Saan ka nga gawit? Ito hindi malayo, honey. Saan? Maturo ka kita apartment mo. Agyaman na ka ni. Talaga alam nak. Talaga man. Saan ka nagkanag? So papakak data ang panagayat mo. Rabang na lang. Nasaysayaat ko man. Panawa mo ang mamimpinsan ti asawa. Mano pamilyam kat datatagdan na. Kastanto ti mapasamak. Ngimsan pangita. Ngam ka ano pa eh? Ito nakabiro ka kun, iti kasukat mo? Anya? Ay, ayaten ka, Ronald. Sorry lang, ano, saan mo amay pa ay dagiti ka sa pula. Katli. Kayat ko, tinalawag asaritaan. Iso nga ipagpagakon, tapno saan kanto amakikito na itimay sa nga aldaw, kat panawan ka. Oh, apay nga inawis na kaginong pare. Pare, kahit ko lang danggayin nak no, kahit mo. Ada ka di pare ko? Kwa, nilawaan akong kan Katli Kaslasan ko na masinangan. Anya? Si kalangan di makamoy, di daytoy. Di na ko makagura. No kastoy ti makunak pare. Pudno, biyag mo dayta. Adakin ka ti makuna atimon. Ngam kas gayam. Tilaang makunak. Agpanunot ka kumay ti mamin ribo. Sakbay amay gayong-gayong ka. Ket saan kanton ang makalutot pay. Bro, Anya nga min ti parikot ken Mari Aimee. Apay ana aramid mo ti kastoy ken kuana. pare. Awan. Natnaglang tirig na kan Katli. Nga uray ammom amay parit. Abasol ti relasyon nyo. Amog. Ngamsan ko nga mo. Takas patay ko ti panangisinak. Bino, pananglipat ko kingkwana. Anya? Pare,
ako na kinamagda ito'y arik na. Kan aramidak. Ngamasan ko nga mo. Nagbalinak siguro abagdit. Gapit panagayat ko king katliya. Ang ti saludsod pare. Pudno nga tamat lang ngay ayatan na ka. Wano, kwartam lang ti almanan na. Tatang, da kayo pala kumatimang kita iti apo ko yo. Adala pa panakbiit. Sa dinaw, Adala mo pan ko pala iwan. sige Magandad ka kuma. Sakbay ti pangal daw ada akton. Sige. Kaya't ko lang amin at talaga aduktalan no pudno ti atap ko kini Ronald. No awan maduktala ki Jay. Amangan nagsubli ak inton malam. Inton pa nag-aawid dagiti empleyado. Ay, Sakbay ang maungpot ti bakasyon ko. Adda ko man maduktalak. Saan da ka basta may lasin kaputi dito nga arawat ko. Amo nga da mo ni Briggs. Ngam di na nakayat ng ibaga kanyak. Isu asyak amis mo ti tignan. hey, dakamutan. Anya ti banag tinapanam. Awan tatang. Anya ti kayat mo asawan. Diyak na orin ni Ronald Arimore ti opisina da. Saan ko nga mo? Diyak mat kaya ti agdamag ka dagiti katrabahuan na. Tadyak kayat ama-amuan da apal paliiwag. Ay, ket anya garod ita ti sumarunong nga aramidam. Inton manam, mangarkilaki ti taxi. Kat surutak ni Ronald, itinalimad. Mala, aganad ka, anak ka. Ore agasto sakit idakal. Basta mapanagnagak no pudno ti atap ko. Nakainom ka? Basit lang. Nagpainom kami ni Briggs. Okay. Tinapadag kita kat dito yung tinagawidak. Ngam saan nga undas ka nagti panagawid mo dito no kayat mo? Saan mat no sa? Anya di kahit mo asawan? Kayat ko, adito yung ti kanayon nga awidam mo no sang patan. Anya? Oh, napamulagat ka. Saan mo akabaalan mo no? Saan mo amaramid? Kwa nga. Saan ka abot-bot nga ni Ronald? Ngam no kayat kaasukatan. Nalakalaang nga aramida. Anya? Kas itin ako na. No kayat mo kag nanayon ti relasyon ta. Aramida timbaga. Awan sa ni Aimee abalayan. Si kamot ti mga aywan iti apo ko ta. Ay, wen abalayan. Magdakkel sakit di ti parikot dagiti anak ta. Ha? Anya ti kayat mo asawa na balayan? Dumagdakkel ti atap ni Aimee nga da sa balingaw awidan ni Ronald. Anya? Gapuday ta iti pulos nga awanan niyaw awat ni Ronald asweldo na kan Aimee. Kayat mo asawan? Awanin Apolos ti awat ni Ronald para kadakwada. Kasanun ti anak ta? Saan ko ang mabalin abaybayan ida abalayan? Isu kapilitan. Adamot basit mabirbiro kak pay. Ay, handyan lakit din ni Ronald. Sipod day din na udi ay na ijebalay. Kinasaritak, sa ato na nagpakpakita. Kasta ka day. Tinaguranan sa ti panang sitar ko kan kuana. Saan na ka ng pintot? Saan na makapaglibak kanyak ti awanan painan? Ulag at halaka. Kita at man niya teramidan ta. Mabitlaan! Bayan! Una akong kat. Sino ka? Ako nang nabalay mo ti pagtuktok-tok ka. Honey, asino na ita? Ay, saan ko nga mo? Ayop ka! Ah! Ay! Ayop ka! Sino ka nang tungpakan niya? Sakti asawa ti kabit mo! Apay, honey. Hani tarupang! Ay, sa kapit na!
Ayop ka, Ronald. Ha? Ita, pagtalikod ang pailaan nga na pagluklok ko ang babae. Kasano nga? Sino din ang ibagaking... Awan! Ngam sinursurot kay tinalimad. Ayop ka! Gusto na! Kapanahon tayo ta babae, Ronald. Muna ka, Naimi. Hindi ito balit ipagsaritaan. Awanan di ron mga magsalitaan tapay, Ronald. Gaputa ang sinatan. Ha? Tiyawan ng bain nga asawa. Isula ang tinakatumpakan niya. Sige. Pumanhawag, Biit. Nas ka na makasaritak, Naimi. Sige, mapan ka. No pumanaw ka ita. Dahil mo't hindi maudi akaadab dito'y. Anya? No napatpatagkan ka ti asawam. Go! Mapan ka. Ngam saan nakton amasang patan dito'y. Ngam... Saan ka agawidan? Ngam no anya timbaga. Isot aramidak. Tatang, Ne, anya tinapasamak, anak ka. pudno ti apap ko. Anya, Natiliwak ida mismo iti pagnanaedan ti aunan bain a babae na. anya. Tatang, anyat nagkuranga kiti asawak. Apay anarami na kanyak ti kastoy. Ay, sangitan ti anak mo. Mabitlaan. Ituloy tati agsarita inton madamdama. Apay, saan mo sinurot ti asawang? Saan ko akay na mapukaw kay tibiyak ko, Katleya? Ay, ka. Really? Uwan. Kasi saan ko apat yan dito, Ronald? Aramidik amin na pagkatam. Basta sa nakapanawan, winusinaan. Wow! Believe akong ken ka, Ronald. Pudno gaya, mga ayadan na. Uwan. Okay, mamati ako. Tamas pinili na ngam ti asawam. Makita yo, tatang. Di naksinurot. Iso nga, inakasarita ti katugangak. Nasken amamuan na. Iso ti pangibagaak, apot ti kunti amin. May papankada kami iti anak na akarasaan. Sa iro day at tao. Anak, Awanan ti sirbiti amin, tatang. Kat awan makalapad iti pangadang ko. Rabiin. Saan mo ka din na maipabigat? Saan, tatang? Kaya't ko nga itan. Agyaman at tanadanon da kayo, mama. Rinabrabi iyo matandi may ay mi anak. Abalayan. Kwa, abalayan. Aday ta. Anya tilinaon day ta amaleta ay mi anak. Dagiti bado ti uleg na anak yo. Kaputa itamat lang. Putdegan ti amin kada kami. Tapno ti kabitnan ti denana. Aniya. Kwa, abalayan. Mismo ani Aime ti nakaduktal iti dakes nga aramidan ni Ronald. Ay, asino nga dati nasapsapa asa nga ilim ay? Di nga ta Ronald. Atang, siya kung tibang kita no asino day ta. Tano ti karasaan nga asawak. Pulos adyak kasarita. Ay, siyakon. Pasikan. Dito'y kalaang. Mabit laang! Sino ti... si Kamot Kayam, ane, balasang ka. Naimbag nga oras siya, tata. Ay, sumrek ka. Sumrek ka. Agyaman na. Ay agdalang ibagakin, Amy. Oh, Ani. Kamusta kan, friend? Imayak tadabili ni boss. Ato ko ka. Agyaman na. Ay, sige. Agsarsarita kay nga gayam. Takita ti anak mo. Uwan, tatang. Friend, ano ti, napasamakin ka? Ni, ang pekas tabi iti matam. Sika lang ti pangibaga kiti dayto ani. Agsina kami kin Ronald.
Anya? Addan sa bali a babae iti biyag na. Natiliwa kiday iti pagnanaedan ti babae. Oh, Diyos ko. Naaramid ni Ronald dayta? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay katigagara ni Ani, tatang. Makisarsarita ka no ni boss. Ano mapalin? Agsubli ako niti trabaho. Gapot na nag-resign ti may sa akadwami. Ay ket isu Iso ada kayo pailang kumati makamoy ti anak ko. mawan pagdanagam iti dayta. Das ka nagtrabaho akon para kada tayo. Ang kabalam nga raw. Kaya't ko asawan, naipasnak mo ka dit ag trabaho. Tukas to'y mo't nang tinapasamak kada kayo kan Ronald. Aramidat ti amin nakabalag. Tapno makamubunak, tatang. Sige Kasi tinakunak. Saan ang mabalin nga agpupukaklatan dito'y balay? Simrek gaya man ni Amy iti trabaho na abalayan. Wan, abalayan. Masapol ka no asumrek, tanay. Kasanulangan ti biyag da nga agin Latingita kabalayan, hakas to'y tinagbanagan ti amin. Ni Ronald, saan matan anap na panijay balay, si Punday di naudi ayaay na. Ay, saan ko nga amo? No apay akas di tinasurot na adalan abalayan. Bagbaga ti amin, abagbaga ti naramid ko. Ngam saan ko man nga mo, nagmauyungan na launay dayjay ababai. Daimbag anong mataginayon ti kinasaya at tilangan-langan da. Makamon iti biyag na abalayan. Saan anay suro? Talagan sa akas ti tao abalayan. At dalata pagbaliwan ti biyag na. Kat wala ang ti mabalin ang mapasamak. Agbalin adakas, window na sayaat. Pudno dayta abalayan. Daytoy. Itad mo tulat taken ay mi. Nayon ti para iti apukok. Ay, abalayan. Uray kastoy tinagbanagan da. Napatag kanyak ti apukot Kan awan basol na iti kalukwan nga inaramid ti amana. Taan kumot akayat amabainad. Isu nga inawat kulatan Awan mat kiti tidakas na tatang. Kan ada planok nga aramidan. Kita at man, hanya mo tibanagan na. Anya da ita? Nagpakadakin ni boss. Medyo maladaw asumrakit ton bigat. Ada ngamin napatag nga ramidak. Anya da ita anak ka? Mapanak iti opisina da Ronald. Kat kasaritak ti boss ta. Kahit anya ti ibagam. Masapor nga da sustento ti anak na. Kan ibagak tinapasamak kada kami. Ay, Iti na minsan nagsarita kami kini Briggs. Saan kano akayat ti boss da ti madi nga aramid akas iti naramid ni Ronald. kasta ka day. Wen tatang. Isu adwa ti mabalin ang mapasamak. Mangted iti sustento wenno ikatanda iti trabaho na. Ay, kasano pa iti biyag da iti babae na no maikat. Awan pipiyang ko. Mala, nuwan niya ti amom anasayaat. Sige, ngam kita da mga no mairubo kalaan. Oh, ada ka matay mi. Wen Briggs. Ada ka diti general manager yo? Ada. Nasayaat. Kati ngay babairo akong parim ada dita. Nakalidmat. Amok pa yan. Talaga ngay nukupan nan yung babae na. Siguro Oh, kumusta kayo matan? Awan kamin. Nakisina akon kan kuana. Kan saan mata na makapan iya balay. Ta mga no niya pati aramidan ni tatang kan kuana. Kasta ka di. O sige, umay ka. Kaduaan ka mapan iti opisina ni boss. Oh, anya ti ko na ni boss. Kunana, saan na kano nga ayaw nanti kasjay nga aramid?
May saday ta paglintigan ti kumpanya, Amy. Iso nga, ikatanda ka nun. Sus, aspak. Kasano pa iti biyagda iti babae na? Awan bibiyang ko ditan. Katno, agsublikan ka. Ay, awan nanti subyan na. Ada anak yo. Kabalak abyagan ti anak ko nga ore awan ni Ronald. Nagsubli ako niti trabaho. Sa bagay. Saan nagsarsarita itimpunget ako nadangam. Saan ko ang mapakawan ni Ronald itinaramid na. Amy. Siguro, agbyagak mo't nga awan lalaki itibiyag ko. Awan mo tinatantim ako nam. Pinagustuhan kay ti amin akid daw mo. Nakadanon tapay ni ti syudad akayat mo nga mayan. Uwan, Ronald. Putno gaya, ngay ayatan na. Wen, kat ilalaim ko marita nga ayat. Ilala, Wen, Saan ko amay kari? anya ti kahit masawan. Di kaya't ko asawan. Basta maitid mo lagi ti amin apakaragsaka. Agtali na udakan ka. Anya. Oh, Pards, nag-report ka matgaya man. Kasabulan. Naibusan ni Kwartak. Manungal daw ti bakasyon mo Uwan, adang kami ni nasikaso. Napatag nga inasikaso mo, no? Nag-honeymoon kayo iti jowam. Mumlatan na si Kamot. Awan gayang, Pards. Adabilin ni boss kada kami. Ano ag-report ka? Mapan ka adagos iti opisina na. Kasta ka di. Wan, kan imay mo't idi na minsan ni Amy dito eh. Nagsarita da kan manager. Anya? Wan, Katanya? nalipatam sa may sa kadagiti paglintagan wano policy ti kumpanya kat sana kayat ti inaramid mo. Ha? Ala, mapan kakit din ito opisina ni manager. Kasanaw, no ikatundang at paisaw. Anyat maramidan na. Nasa o kanyak ni General Manager. Paalisi ka no ti kumpanya ti at kasta. Awan nga rodan no awanan makitab ti babae kan kwa na. Sigurado nga isina na, kat agsublimat kan ka ni Ronald. Saan kung tumatang nga awatan, tatang? Kasanaw ti anak yaw. Anya ti ibagam to kan kwa na no dumakal. O di bagak ti agpaiso. Anya? Anyati ko na? Naikat ka? Na-terminate ka iti trabaho? Kasta nga roda. Napan nagreklamo ni Amy. Kasan nga roditan? Mapan ko kasarita. Masapol mapanigya katibagaan ang nagsiniblayang kami. Panagkunam ka di kat arab ni den na dayta? Masapol nga ramitin na. Awan mo, Ronald. Kasla awan panunot mo. Amok, agumay gayab-gab itatiguran na kan ka. Kat amang ano anya ba'y ti aramiden na kan ka no agparang kay jay. Katliya. Okay. Ada maudi nga opsyon tapno saan ka apanawan. Ha? Awagak ni Badong. Isot mangtagkan ka iti trabaho. Anya trabaho dayta? Take it or leave it. No saan mo nga awaton, makamu ka. Ngam no saan mo amay ti pakaragsakak kunak manan. Panawan ka. Anya? Saan? Ibagam no anya dayta. Aramidik parakin ka. Really? Wen, uray anya. Aramidak. Basta saan ka apumanaw. Day, nagadunday to'y groceries abalayan. Agpa ay ti kaadwan di ta, iti apu ko ta, balayan. Ay, kababain pa yan. Sana kababain. Kayat ko, nga urekas kasano, kat makaipaayag iti banag, amang litob iti inaramit ti anak ko. Madakin ka day ta abalayan.
Saan da ka nga obligadwan? Taday takat responsibilidad ni Ronald. Saan kit de asika? Awan pari ko, tabalaya. Basta pakaragsakak da ito'y ngar aramidag. Uray, ipagpagapuyo lakuman iti apo ko ka. Palugudan da kiti aramidag. Mala. Ay, mauray mo kumangarod ni Aimee. Tada kayo ti agsarita abalayan. Uwe na balayan. Urayag. Tauray kas day ti inaramid ni Ronald. Nila ang Aimee ti bigbika ka manugang ko. Ay, abalayan. Kinapudno na. Imbagak iti naudi ayaay na. Kalpasan day di yaayo ken nangibagaan nagsinadan ken Aimee. Imbagak ken ko ana. At saan ko akayat amang yag idjay iti babae. Nalakit. Nasayat nga rod ano kasta. Kas iti na kunakabalayan. Saan ko akanunungan ti kasjay nga inaramid na. Nga uray isot anak ko. Ni hada kayo matgaan dito balay, mama. Huwan anak, inururay ka. Kaya't ka makasarita. Agyaman naktasanda kami lat na malipatan. Saan to ang mapasamak data? Napatag kayo kanyag. Nagruna iti apo ko. Kumusta ka mo, Ten? Narigat ko malipatan ti amin, mama. Yung aramidik ti amin nakabala ka mang lipat. Para iti anak ko. Kahit namnamaam ti tulong ko. Aging ga iti adamay tulong ko, anak. Ipagpagapumla ko man iti apo ko. Palugudan na kuma. Saan kayo pabainan, mama? Nung kay kabalak mo tabiyagan ti anak ko. Nguray no kasjay tinaramid ni Ronald. Amog, tadamot trabaho. Ngam pakaragsakak dar aramidag. Awatem to kuma ti basit amay paay ko. Sige, mama. Kan ada na sa ukanyak ni apalayan. Napan ka kano iti opisina da Ronald. Kat ikatenda iti trabaho na. Basta, kastatin ako na kanyak ti manager da. May sa kano apalis iti kumpanyada ti saan apan ang kanunong iti kasjay nga aramid. Katamo, ikatenda lakit di. No ikatenda, sigurado ngagkamang kanya. Nga ta, mama? No awanan maala day ababa ikan kwa na. Panawan na lakit di. Awan bibiyang kulitan, mama. Ngam di nalapad padasan ng tiagpakita kanyak. Tamangan na niya pati maaramid ko. Kinagyaman dakit di ta saan ko ngayon darom ida. Mabalod da kumaka. Oh, Aimee. Saan ko anam naman nga granata dito isangot ti supermarket ah? Ada lang aming yatangag para kini baby. Oh, kumusta ka matan? Naka-office uniform ka mat? Wan, agsubliak pa ngamin iti trabaho. Naimbagkan ka ta da trabaho. Ngam ni Ronald, hindi pa nga inikat da. Kasta? Saan ka diya nagpagpakita kan ka? Saan mat? Unak no, may nakarinaot mo no, anya. Padasan na tiagparang kanyak na makabirok iti di na pa'y nabirbirokan. Ay, talaga na yaw awanan day. Mas pinili na ti babae na ngamda kayong agina. Maagkit di ah. Ang amam mo, saan da nga agbayag iti day a babae? Kasabali day. Sigurado, naawan ton makita buno saanan amaitad ni Ronald ti Capriccio na. Ay, umanaw lakit di. Awan bibiyang kulitan, oray anyat pagbabanagan na. Kan ka ba ka biyagan ti anak ko? Nga oray awan ti amana. Adalat na kahasi ti apo, Briggs. Saan ka di? Adaktakal ti makwartam? Tiintad ni badongkin ka trabaho, honey? Uwan. Ngam, illegal. So what? Nadag na pasol na matiwan da ka. Adakan ka, no patiliw ka. Uwan mat kiti Italaan day ta. Yung marwang ka to. Sa bagay. Juan, Ronald, honey. Basta ti kang runa na panunutan. No saan mo amay ten, ti pakaragsaka. Panawan ka. Aramidam kat amin nakabalak. Nga oray saldak ti kararwak. Basta saan ka mapukaw kanya. Naika ti pagpilibakan ka, Ronald. Talagang ay ayatan ka pagmamakuyungan na. Uwan. Kat saan kamat ngagbidto tamang loko kanya. Sana ka bumdang amang patay ka. Aniya?
Tinalikudak ti pamilyak gabugin ka. Dahita kumamot di muram ti tapan nunot na. Oh, auntie. Saan ko anam naman nga granata dito downtown na? Uray siya nga rod. Kumusta kayon? Anyangay. Nasaya at matlata. Uray katulong lang ti katwa kiti balay. Saan ka di mangpot ni Ronald ijay? Ti kahit ko asawan, saan nga ijay ti pagnanagdan na? Saan damot ta napadapawan ijay kadaim eh? Saan ko nga mo? Nalapit. Nagdanada ni ti babae na. Mabalin, auntie. Ada apartment ti Katleya. Sigurado nga isudan ti agdandan na. Saan ka nagkurang anang magbaga iti anak ko, Barog? Saan ko nga mo? No apay anak bali na kasjay. Ay, saan ko mat nga mo, auntie? Nagmauyungan na launay tayo babae. Amom ka di ayanda. Saan, auntie? Angam ni Aimee tinakasurot kadakwada. Kaya't ko ang makasarita day jay ababay. Ano mabalit? Kat sinaan nan ti anak ko. Sakpay nga at adamat nag-itidakas when basol ti anak ko. Ni Aimee ti makamo, auntie. Sige, isuman ti pagdamagan. Masapul amabawing ko ti anak ko iti dalan asinurot na. Saan ko akayat amapan ije impyerno ti kararwana? Wan, auntie. Adamat gundaway ti amin, anak aramid idibidtot ngagbalbaliw. Uno, mga barwanan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At dayta, hawanan may bagam kanya ka. Takal tinihawat ko king kakatad. Ken adapay bonus ko. Magusto ak launay. Sakbay nga daramidan ta. Puran tapay ti patongin tad kanyak ni Badong. Wow! Magusto ak launay dayta. Ket agidan tanto nga kampayag iti lawang. I like it, honey. Dayto iti kayat ko abyan. Adayo iti parikot. Pasig aragsak tinanaman. Kadwa na Katleya. Sige, rugyan tangarudan. Sakbay amapanta iti makun ko ng akaragsakan apasat na. Adda kumad, iti kastoy nga oras abalayan. Itaman pa'y analadaw. Adala siguro nakaimpyernaan na abalayan. Urayik latan. Sika numauray mo. Wen, pambarak mata na mangubay ti apukok. Wen abalayan, adda iti krib na. Ay, wen man abalayan. Mailiwak iti apukok. Ay, nagsaya at kit kuman. Naan anay kumatiragsak tayo. No san akas jay ti inaramid ni Ronald. No anyakit di tinaknakan na Isungarod abalayan. Kayat ko amaamuan ti pagnanaedan da. Takasaritak ti babae. Isutimit sa amin dagito eh. Maakal mo nga ta ni Ronald. No talaga nga iso ti ay eton na abalayan. Amog, analaos tigura ni Aimee kenkwana. Kan saan ko ama pabasol? Uray kalikagumag kumati panagsinublianda. Nagigat siguro ang mapasama kabalaya. Saan tayo laang nga amu Ngam tila ang tarigagayag ita. Kat agsina da iti dayjay a babae. Barang no maator ko pa iti nagbitutan na. Saan to may tebang nga iti impyerno ti kararua ti anak ko. Ay, maawatan ka abalayan. Uray kas jay man ti inaramid ni Ronald. Anak muntulat ta. Kasta ti plano yung mama? Wan iha. Sige, ibagak mo sa dino ti ayanda.
Ngam sana ka sumurot. Wan iha, da kamin kinainday ti mapan. Agpakuyog at laangan gan kuana. Malaksid nga dasar ko kuma, mama. Awan pagdanagam iha, maawatan ka. Ngam, sinaan nga ta day siya babae? Wano, sinaan nga ta ni Ronald? Isukat na kaming tupay. Arami daglat ti pagrebanga kas ina ay mi. Mama, Butbut ka kita. Ibaga ka siyak ti mangyuli iti darum kontra kadakwata. anya? Kasaritak ti gayem ko nga abogado. No anya tinasaya at nga aramidan. Pabalon yun ni Ronald? Kayat ko pa'y amakita iti pagbaludan. Ngam ti ad-ada nga aglanglangoy iti basol. Uray asino anaganak, no patpatgan na ti anak na. Saan na akayat ang makaaramid iti basol. No kasjay ti pangadang da, bay ak ida. Ketsi ka, agpatingga ka kadilatan iti panangisinam kenkwana, akatukad ti inaramid na. Sana siyak ti mangikadang iti dosa na tatang. Umdasan kanyak ti panagsinami. Katno anyan to tinadagsagsan a dosa wano karma. Awan maramida. Ay, Kasjay ti inayat na. Tiragsak na. Di ba ak? Ngam na niyan to ti katukad day jay nga aramid na. Ni Apo Diyos langan ti makamo. una. Awatan na. Kan awan to't pabasulin na. Takabukbukutan na anagayatan ti pangadeng na. Awanan sa pulagpay, Ronald honey. Nalaos tiragsak ko. Oray siyak. Sa dino, ti pagpatinggaan da ito'y a relasyon ta. Panya ti kahit masawan. Saan ta nagkasa? Kandi na to may kasa. Katleya, Sa bagay, awan panggap ko apay kasarkan ka. anya? Mapnag ako ni ti kastoy. Tano bilang, addan to saan ta pagkinawat at nalaklaka ti panagsinat ta. Ha? Saan ka di apod na ti kunagkan ka? Kahit masawan. At apangkap mo ang mangisira kanya. Saan ka may baga? Ngamin, ipakpakaunakon kan ka. Oras asaan mo amay tad amin akayat kan pakaragsakak. Isina ka. Anya? Dahil ta kumatikanayon alaglagi pa, Ronald. Kat di nakto may kawin. Katleya. Iso sigurado mo lang. Amay tad mo amin apakaragsakak kan kayat ko. Tano saan? Ulit. Nalakaklaan ti mangisukat kan ka. Pagrubatak. Itanti panangipatungpal ko iti panggap ko. Sa pulag ti pagnanaudan day jay ababay. Nga mo kakadwana ni Ronald. Uray anyat mapaspasamang. Masapul ang mapagsinak ida. Akalag ni Ronald iti day jay ababay. Nga uray pa'y pagmamauyungan na. Diyaman Magnolia Subdivision, Kapsat. Ay, nasayang lang ti Alda. Sigun, iti akin apartment. Remuar ka no da, Ronald. Nagkuyog da iti babae na. Hanggang tinapadag. Kat naamwa kon ti pagnanaodan ta. Baliwag to ti agsubli jay. Nas ka na makasaritak day jay a babae. Kan uray ni Ronald. Anya nga ti trabaho ni Ronald ita. No naikatin iti trabaho na. Amangan no nasumok na mo tanditakas nga aramid. Saan ko akayat? Amay rarab iti kinatakas ti anak ko.
Dasarakan lata ni mama ti pagnanang edan da Ronald kan da babae. Jak lang amo Ti pagdanagak tatang. Ang mga nanyat mapasamak ka ni mama nagpungtot. Katawagam Wen tatang. Sana mo't kiting interesado no nasarakan na idaw no saan? Kaya't ko lang namamuan ko ma. Amo met ti cellphone number na. Di awagam. Inton madamdaman tatang, mangan tayo pa'y. Kaya na sangpot ko nga ramidat. Saan ko nga minanalpas sa di opisina. Kasapulan ni boss inton bigat. Sige. Siya akong ti agidasar anak ko. Syakton tatang. Ay na. Mayat payla ang titurog ti anak mo. Ken mayat titurog na naubaan ni Lola na aureng. Naimbag man ta nakaawag ka, iha. Wen mama, kumusta tinapanan nyo? Saan mi idaan na danon iti apartment ta? Rimwarda ka no kung nati akin kukwa. Kasta ka di? Nga magsubli ak matlaang. Itinto oras anam na maag nga data. Sige mama, ngam aganad kayo kuma. Dumagasak to dita. Kailiw konti apukok. Sige mama, awan parikot. Adamat ni tatang. Wan, iha. Sige nga Rodan, agyaman ma. Bye. Bye. Ay, amo ka. Nasakit man tinakam ni ay. Ngamiti ka ka na. At dapay la panagayat na ken Ronald. Numabalin lang. Kayat ko ang maurnos pahiti amin kadakwata. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka man ay abalayan. Ay huwen abalayan. Mailiwag ngamin iti apu ko ta. Ay, kasta ka na. Kangawan matlang araramida iti balay. Nakit isu Kan adapapanak no madandama. Padagasak kan aldong akaanakak no agapu iti opisina. Ay, una abalayan. Agsubliak iti pagnanaadan dagiti duha. Kayat ko ang makasarita ti babae ang nagmauyungan ni Ronald. Kan uray ni Ronald, kasarita ka na sayaan. Ay, Saan ko anadanon iti mo na nga ipapan ko. ay kasta ka day. No adala ko mapan nakabalin na abalayan. Agsinublihan da kan Aimee. Ay, uray sak ko ma. Kayat ko, ano pumanawag. Natalgad ti kasasaad dagiti agina. Uray siya ka. Bakit akon? Kayat kumat anasaya at kumati kasasaad ti kakaiso nga anak ko apanawag. Nasaktan iti husto ni Aimee abalayan. Saan ko nga ambaw? No kayat na pa iti makipagsinublan ken Ronald. Awan mat siguro, di sa kulang pa'y hani. Ilik ka na kanibadong iti service mo, kotse. Huwag nga Rod. Iso saya atin di trabaho. Awan parikot, no basta. Sige. Ramidik amin para ken ka. Malagip ko bayang. Hmm? Kumusta, nagiti aginam? Anya? Saan ka kadi ang mailiw kadakwana? Nangruna kin Aimee? O payat ang damagam neta. Kaya't ko lang, nga mamuan. Ay, Imposible nga awanin panagayat mo kin Aimee. Kin, saan mo ang kailiw, ida? saan? Kan mabalin ka di asan ta pagsaritaan dayta. Saan mo ang kayat? Gaputapud no, ti ko na. Kailiw mo, ida. Kunak mo't asan ta na pagsaritaan dayta. Mabalin ka di? Okay. Ngambalaagan ka, Ronald. Oras ana amuak asinarong karam, ida. Isina ka ang tagos. Anya? Saan ko akayat ti maluklok? Kati ko kwa. Saan ko akayat nga damakibiyang? Katlia? Kayat ko tinalawag asartaan. Talaga sa palit o gali ni Katlia. Managing bubukod. Saan ang mapalin?
Oras gisina. Patayag langan. Naibay akti pamilya kapag ang kuwana. Kalpasan na isinanak pa lang. San mabalin? Ni Badong. Adda ka di manan pa i-deliver na kanya. Hello, Busing. O sige, Busing. Itamad lang. Sige. Bye. Adda manan i-deliver ko. Dakkel ka no agad. Kasto'y madlagayang tinabiit apang wartaan. Pare Ronald, wow! Big time ka na. Adan ko, Chem. Si Kamad Gayam, pare Bricks. O, kumusta? Ay ka, iso lang nga iso Kumusta nga ijay? No trabaho, okay lang mat. O katsika, sa dino ti pagtatrabaho amita. Bayan sila lang pare. O sige pare, ada kasinarak ko kliyente. Di magasak lang nagpagkusalina. Oresak nga rod pare. O sige, aganad ka. Oh, naimbag man ta nakalagip ka, Bricks. Kumusta ka, Naimi? Oy, nasaya at mat so far. Makaililiw kak matlangan. Kasta ka di? Nagkita kami kan Ronald iti kasulinaan. Oh? At damat tan kotse na. Aya? Kasla big time mo tan tiloko. Di nasaya at tapno da itid na itikabit na. Awan bibiyang ko pa itibiyag na. Oray man maitapwak iti impyerno. Mare? Namimimpinsanan na pinutod ko ti amin kada kami. Kat adan na bukala planok. Anya tita? Adan nakasaritak nga abogado. Paanol, uno pawaswas konti kalay sa amin. Kasta ka di? At dapat na nakasarita ka mang tulong kanyak. Nga agala ka dagiti ebidensya. Nga agdenden na dan iti kabit na. Okay. No, day tati makita man na saya. Awan makaipawil ken ka, mare. Talaga nga awan. Sige nga, Rod. Baliwan tanto ti agsarita. Agyaman na kiti panang sungbat mo iti awak ko. Bye. Bye, Bricks. Pwera leksyon ni Apo Diyos. Nampulos adjakon kaya't nga sinubyan kami pa iti asawak. Takalaga ti balor tin deliver ko kin Mr. Huang. Dakkel man ang titit ni Badong abunus ko. Bumakna ako kasila. Katawan ton parikot ko pa ikan Katlia. Maitid ko amin nakapritso. Itay pa'y anadlaw ko di kotsi amang sarsaro no kanya. Nagwaya ko mga gubertik. Angam. Padasik mantiag minor. Pangsupukak noon anak winusahan. Aday ta. Naginayad ako na. Naginayad dapat. Anya di kahit asun na ito eh. Partakak dindag pataray. Makambo di dan. At dalaki di daka sa panggap na kanyak dagiti nakalugan dita.